Moj tata premalo spava i odmor mu treba i mir. Još samo jedna svijeća na torti i odmah selimo mi. On nema love i nije fin i nije nama lako sa njim. Udahni duboko i puhni za kraj, puhni još jednom za odlazak. Još zagrljaj jedan i torta i dan poljuban za rođendan. Odmori se, zaslužio si tata, još jedna svijeća i kraj. Ružo, mene provociraš, pravi me budalom, idiot, kretenski. Znaš šta je napravio? Otkinuo si je ruku, ovako, otkinuo i bacio. I onda je tom istom rukom, svojom rukom i pokazao ovako kao da prostiš. Eto vidiš, a ti govoriš kako je on fin i pristojan, a ne kao ja. Kreten, kretenski. Ružo, Ružo, gdje si? Ružo? Pa ti mene uopće ne slušaš. Ti si već lego. Mislila sam da opet viriš u susjeda u spavaču sobu. Kad sam ja to radio? Slušaj, meni će biti jako neugodno kad te jednom uhvate. Kreten. Kretenski. Ne dam novine. I da znaš da me nećeš probuditi. Čvrsto spavam i daj mi mira. Jesi ti nešto rekao? Da me pustiš na miru. Da me svi pustite na miru. Vidiš da spavam. I sanjam da sam negdje sam i spokojan i da sam vas se svih riješio.
Šta je? Ne dam novine. Ja sam rekao da ne dam nikome novine. Ako hoćeš novine, kupi si dolje ti u kiosku. Nemoj, tata, nemoj. Daj, vrati poklon, vrati bocku, tata! Buraz, koje su ti hlače bolje, ove ili ove? Pazi, ove ili ove? Ove? Daš, ili ove? Ove zelene. Zelene su ti puno sjećanije od ovih drap. Koje? Ove. Jesmo sad to riješili. Mama! Mama! Evo, aj mi reci, kakve su tebi ovo hlače? Pa zmazane su. Neno, negdje si ih zamastio. Reci sestri da ne sjedi dugo u autu. Prehladit će se. Idiote. Opet smo dobili dojavu da se iz vaše garaže širi nesnosna buka. Vaš susjed... Tata! Tata! Opet smo dobili prijavu da remetite javni red i mir. Vaš susjed ima dobro uzdrmane živce. Čovjek plače i ispričava se što nas zove. Moli nas da vas najljubaznije upozorimo. Tako glasno puštate muziku da se njemu tresu lustari. Kaže da ne može spavat, a da on jedini mora rano ustat i da njega nitko ne razumije. Jer dok on u 6 ujutro ide na posao, svi ostali spavaju. Kaže i da ima visok tlak kojeg zbog te buke ni lijekovima ne može skinuti. Pa dajte malo... Slušajte, ja uopće ne ulazim u tu garažu. Ja na posao idem biciklom ili pješke, to je Dudin auto, nemam s tim veze. Dudo! 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 Vaš susjed kaže da se iz vaše garaže širi To nije nesnosna... moja garaža. Unutra je vaš auto. Pa je, auto je. Moj, dobio sam ga na nagradnoj igri, ali ga ne koristim. A netko ga valjda vozi. Pa nema baš benzina. Ne da se nikom tankat, ali moja sestra Bibo, ona ga koristi nekad. Dobar dan. Dobar dan. Dobili smo dojavu da se iz ovog dvorišta čuje nesnosna buka. Pa ništa ja nisam čula, ja sam slušala muziku. Zvaću ja tatu. Tata! Tata! Tu je policija. Pita jeste čuli kakvu buku? Dobar dan, izvolite. Napisat ćemo prekršajnu prijavu na vlasnika garaže pa nek plati kaznu. Dakle, ime vlasnika. Tata! Tata! Marijanu nije bilo na kraj pameti da će doći policija. Pa znate da on ne bi nikad ništa protiv susjeda, ali kad je osjetljiv na buku. Pa sjećate se da je prošle godine zbog one petarde završio na hitnoj. Vaš muž mu je rekao da je vidio nekakvu gomilu raskalašene djece koji zamiču za ugao. Znate, od onda je tako osjetljiv. Da sam znala da je toliko osjetljiv, pa ja bi Bibu upozorila. Pa znate vi, on nakon cijelog dana provedenog u krvi dođe doma i onda mu cijelo popodne iz garaže trešti muzika i glazba. I još vaš muž je rekao Marijanu da Marijan nema sluha i da se njemu ta glazba baš sviđa i onda se Marijan uzruja. Trebao bi ići u saunu i na masažu, velim ja njemu. Nauči se opustiti. Zaboravi jedan dan te butove i polovice. A s druge strane razumijem i ja njega. Nije lako rastrančirati kravu, ne? Hvala Bogu, on je još u snazi. Mislim, može još. Da neko zaviri u našu spavaću sobu, svašta bi vidio da kucnem u drvce. Da kucnem. Bilo bi dobro da se njih dvojica pomire. Mislim, red bi bio, susjedi smo da se i dobro slažemo. Ja mislim da je gospodinu Marku to stalo. Jel da, gospodin Marko? Stalo mu je, jel da, Marko? Stalo ti je?
E pa sad su blagdani, pa bi bilo lijepo da gospodin susjed dođe kod nas, da vidi malo kako mi živimo. Ja mislim da bi bilo najbolje da Marijan dođe k nama. Aha, znate Marijana, kad god on dođe, susjeda nema doma. Znate što, mi smo za Novu godinu sigurno doma. I bilo bi najbolje da dođete da je zajedno proslavimo. O, pa to bi Marijana jako veselilo. Idem ja sad. Samo znate što, nama je bratić iz Daruvara ovdje, pa sad... Nema veze, što nas je više, to bolje. Šahmat! Ružo, šta ti? Reci im da sam bolestan, da sam zarazan, ili najbolje reci da sam mrtav. Reci da sam umro. Mogao si barem košulju promijeniti. Rekla sam ti da ovu baciš u smeće. Izgledaš ko klošar. Pa šta onda? Šta me brige? Nisam estradna zvijezda pa da mogu mijenjati košulje kad hoću. Da sam mesar i da prodajem ljudima žlundre, onda bi možda i mogao. On baš ima fino i kvalitetno meso. Aha, a zašto onda ovo kupujemo? Naši susjedi su fini i uglađeni ljudi. Najbolje da smo s njima u ljudskim i prijateljskim odnosima. I trebali bi biti sretni što imamo takve susjede. Pa ko kaže da ja nisam sretan? Baš sam sretan. Neno ide na skijanje, Dudo na zabavu, Biba s dečkom, a ja sa susjedom Bajsom čekam Novu godinu. Baš se veselim. Ne moraš vikati, onako te svi čuju. Pa ne vičem, Ružo. Ne vidim što bi ti susjed smetao. Pa neće mi ni smetati jer neću biti tamo. Ma nemoj. A gdje ćeš biti? Šta misliš da nemam gdje? Ha? Misliš da nemam gdje? Tata. Malo sam, malo. Čudan neki tip. Neki veseljak. Stalno se smješka. A jesam zaprijetio policijom? Jesam, ali on kaže da je to njemu baš super. Sav se raznježio, rasmiješio. A možda nije normalan? Ko normalno danas krade rakete? Ljudi kradu hranu i skuplje stvari, a ne dječje igračke. A gdje stanuje? Neće reći. Veli da će sve reći kad dođe policija. A možda iz neke ustanove, a? Čekaj. A vi ste, znači, uzeli u dućanu te rakete i niste platili? Tako je. A znate li vi da mi sad tu zbog vas moramo zvati policiju? Zovite policiju. A da vi lijepo te rakete platite i da svi skupa uštedimo i trud i vrijeme. Pa šta će mi te rakete? A zašto ste ih onda otuđili? Slušajte, čovječe. Blagdani su i ne želimo praviti probleme. Ljudi smo, svi se ponekad zaigramo, nešto masne, je li tako? Ajde lijepo sad ovo platite i Novu godinu nećete provesti u zatvoru. Zovite vi policiju. Je li vama ovdje hladno? 25 stupnjeva. Pa i cure rade u kratkim rukavima. Slušaj, to je neki luđak. I sad će nas on ovdje satima zajebavati. Aj lijepo, nek ostavi taj drek i pusti ga nek ide. Ili jasno? Evo, moj šef je plemenit čovjek. Veli da vratimo to u te rakete i da možete slobodno ići kući. A? Ne dam. Pa jebe se meni. Ko da je to moj posao. Radite šta hoćete. Marko,
Marko! Marko, gdje si? Marko, jesi to ti? Nisam. Isuse, što radiš ovdje u mraku? Jesi sad zadovoljna? Ajde, Marko, idemo doma. Doma me ništa ne veseli. Pa nećeš valjda tako ovdje sjedit. Ovdje mi je super. Dobro, vidit ćeš kad ti dođe policija. Čuj, Dudo. Jesi stavila putra u kokice? Jesam. Jesi dobro posolila? Jesam, a htjela sam te zapravo nešto pitat. Može. Ajde, donesi pivo, ako su dobro slane, baš mi bude pasala pivo. Hladnu. I dekicu nam donesi, tu je zima za noge. Mama! Malo me strah biti sama s tim Nikolom. Ne znam o čemu bi pričala s njim. Što se nešto dogodilo? Moj otac zbilja čudan čovjek. O, Isuse, mama, pa već si trebala naviknuti na to. Izgleda da su se opet posvađali. Znaš, on je studirao filozofiju. Ko? Nikola. Nekako je drugčiji, suptilniji. Mislila sam kad bi mi ti mogao razjasniti neke stvari sa stajališta muškarca. A mi daj pivo. O čemu si ti pričao sa svojom bivšom kad ste bili sami? Obično, ko je s tobom? O jelu? I o cigaretama. Šta o cigaretama? Ono, jer bi ti sad zapalila, ne bi zapalila, aj mi dode pepeljeru da ne tresem po plahtama. Znaš, već imala si već dečke. Pa znam, ali kad nijedan moj nije baš volio puno pričati. A piše i Mile. Pa valjda muškarci o nečemu vole pričati. Pa i stari priča s mamom. Kad? Pa jutros kad nije bilo kave. I oko novaca. A zašto mu ne bi pričala o muzici? Slušaj me. Slušam te. A zašto sam ja toliko toga preslušala? A da ti njega otfuraš na nekakav tulum gdje ima puno ljudi, onda on priča s njima, pa si ti mirna. Mama, a odi sad će ti Nenina emisija. Lijep ko slika. Filip Ferković je ledeni umjetnik. Filip Ferković je umjetnik koji izrađuje skulpture od snijega i leda. Ovo me paše, čovječe. Striček, sjeli ste na žvakaču. Pa što ću sad? Neno Kosmički, još 3 minute. Ajde, dajte, ja ću vam to skinuti. Jo, dajte, Štefice, molim vas. Ajde. Dajte, žurite, pa za minutu moram biti u studiju. Neno Kosmički u studio. Pa šta ste to napravili? Prvo sam trljala s acetonom i kad nije išlo, onda sam očistila s benzinom. Stvarno ste nezahvalni. Ljudi moji, pa koji sam ja idiot? Neno Kosmički, molim u studio. Samo ne idite u njima kraj otvorene vatre. Kakve vatre?
Joj, kaj su sam vas poslali iz čistoće. Pa za taj posel nam treba najmenje 3 čoveka. Tu ima najmenje 50 vreć, kaj bi ih trebalo zmetati u onaj kontejner pri izlazu. Bom ja vama poslala jednog študenta da vam pomore. Če se bute tak vlekli kak megla, nikdar nete završili. A potle se vrnite sim. Bom ja vama našla par boljših košulja. Malo jesu s felerom, ali nisu tak zdrapane oko kraglina kak vaša. Većinu vaših glasova pobjedio je mali Filip Verković, koji svojim kipovima pokazuje izraziti umjetnički talent i svoju neobuzdanu maštu pretvara ove prekrasne snježne kipove. Sva sreća da Filip ima oca koji radi u hladnjači, tako da mu omogućava rad tijekom cijele godine. Čestitamo Filipu i molim našeg lisca da mu preda poklon. Čestitam! Isuse, kako si me prestrašio. Gdje si tako dugo? Jesam. Kupovao sam košulje, drži. Da me se ne sramiš za Novu godinu. Nemoj, sad sam mokao. Prlja, pusti. Pa ove ti košulje nemaju gumbi. Daj zatvori taj frižider. Znaš da tata ne voli kad je dugo otvoren. Jel ti se sviđa? Pa da. Biće sve zameteno. Baš dobro da su njih dvojica doma. Brinula bi. A dobro i da su susjedi blizu. Neno, šta misliš, jel nešto fali, ha? Jo, baba, ne znam. Ja ne mogu jesti, loše bi. Pa mislim, jel kičasta ili... ha? Neno, pazi, možemo zaraziti goste. Ti, Marko, samo šuti. Jesam ja šta rekao? Šutim ko zaliven. Idem se ja obući. Neko bi trebao otvoriti vrata. Daj, otvori, to su susjedi. Ja sam u kupaoni. Ja sam u pidžami. I ja sam u pidžami, nek ide tata. Ja sam u potkošulji. Čovječe, koja tišina, kaj nemam juze. Kam da ostavim?
U kuhinju, najbolje u kuhinju. Lijepo ste se vas dvojica uneredili. Mislim, kad se neko uprasi u 8 na večer, znači da je svinja. Ne smiješ miješati, čovječe. Treba, evo recimo, ja se držim pivice. Joj, jebem ti medu. I na podlogu treba paziti, a? Evo ja recimo, svako toliko nešto prigrizem, a? Hoćeš ti jednu? Hoćeš? Kaj si tak down, čovječe, pa te? Tebi je rođendan, pa ti si jarac koji ja, a? Ajde, čovječe, šta čekaš? Ajde, nasjeci. Evo škvadre, ajmo. Ajde, daj, digni se malo, pa kaj se tako depri, Dobra večer, susjeda, evo nas, došli smo, malo smo sarmice donijeli, malo nešto. Evo samo da ja kapu skinem, pa ću ja. Evo ja ću susjeda, Dobra večer. Dobra večer svima. Evo, može. Evo ga. Evo ga na što. Hoćemo malo proslaviti. Jedan mali, hruštavi i ugodno mašni. Hvala, Gdje je susjed? Sače, Marko. Hoćete se vi sjesti? Da, može, nema problema. Evo Nečak, izvolite. Za što ste rakica? Može. Može. Pa nije tak mali, ne? Šta radiš tu? Čekam novu godinu. Dođi vidjet kako Biba ima krasnog dečka, novog. Zaboravili smo kupiti šlag, baš šteta. Ova torta je jako fina sa šlagom. Ružo, idem ja po šlag. Ružo! 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 Halo? Dobro. Zvao je Nečak susjeda Bajsa. Veli da mu vratimo ruku. Kaj znam, da ga je žuljala da je ostavio negdje u kuhinji.
Da, i veli da mu je bilo genijalno i da dođemo svi kod njega u Bjelovar. Daruvar. Kad znam, di živi već? Jep!